Bayethi wena waphakathi Nkosi Ndlovukazi. Awu lesihloko sandvunankulu mina wo lo sempobheni ngumntfwanenkhosi wakandwandwe Umntfwanenkhosi Magudvulela indvuna ngumtsanzi kunene. Kulesihloko sandvunankulu ufuna ukuthi sibe nandvunankulu lotawati ukuthi umnotho kahle kahle ukhiyeke kuphi. Yini i-economic enabler? I-economic enabler lekhona kude leyo ndlula ukuthi sibe na gezi wethu, siphehle gezi wethu, sithengiselana nabo makhelwane, sithengisele bomakhelwane gezi wethu. Lapho uyakhululeka umnotho. Sesiyabuya sibuya kulendzaba ukuthi mvunankulu akube ngumuntu lotawukwati ukuthi abambisane neparlament bashaye umthetho. Siushayile umthetho wabo money laundering, i-anti-corruption ikhona. But kuyabonakala ukuthi kukhona la kuvuta khona. Nguphi la kuvuta khona? Nyalo sekungenelwe timali temapensheni emaswati. Tiyadliwa timali temapensheni. Tiyadliwa tiyahamba timali temapensheni, umthetho ukhona. FSRA ukhona. Tiyaphela. Manje ke lokho kunemthelela ngoba labantu labe bavela efasterweni ngekokuthi bebasolo bahola ipension yabo emisebenzini yabo. Nyalo sebabuya nyalo. Sebafuna sebatawuthatha kule yabo gogo lesithi ayikhuli. Itawukhula njani? Tiyaphela timali kapension mvunankulu akube ngumuntu utasibambisa manje sibambe ngekomthetho i-corruption kakhulu kule timali temapensions. Bantfwana nyalo batukula abaye etikolweni bayalamba ngendzaba yokuthi tithethwe timali leba contributor abatali nabogogo bomkhulu ukuthi nabo nabathola umhlala phansi bavele efasterweni. Lokunye mvunankulu lesimcelayo ukuthi akube ngumuntu lothandazako lo understandako nalama signs of the times. Angathathwa ngoba lokwendekako lengubonelele eParliament. Ithi i-Constitution ku-section 66 number 2 ithi mvunankulu ungumholi webusiness yahulumende ngekhathi endlini eParliament. Kepha lokubonakalako athi lamalunga nangabe afuna ukuthi athole tikhundla abesambita nga-head of government. Le constitution ayisho ukuthi mvunankulu is head of government. Time is up, Nkosi. Bayethe wena waphakathi.